verdi bize materyalini. Ракетные удары Ирана по оккупированным сионистским образованием палестинским территориям вновь загнали миллионы израильтян в бомбоубежище. Bakın dostlar, bunu da Rus dilli bir kanal yayıyor. Однако неизраильтяне столкнулись с открытым расизмом, когда, спасаясь от иранских ударов, хотели вместе с поселенцами укрыться в убежищах. В сети появилось видео, на котором рабочие из Таиланда пытаются войти в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Pişiverini bakın. Deməli İran da cavab ateş açır. Onlar qaçırlar hava hücumunda müdafiə yerlərinə, o bomba ubежище yerləri sığınacaqlara. Burada tayinattan olan işçiləri orada bırakmırlar. Эти кадры вызвали шквал критики в соцсети, поскольку утверждается, что тайских рабочих не пустили из-за того, что они не являются израильтянами. İşte dostlar, insanlıq, mədəniyyət, elm, budur bu. İsrailin əsas sifəti budur. Tayinatdan olan işçiləri sığınacağa bırakmırlar ki, sən сионист değilsən, qal çöldə bomba sənin başa düşəcək. Однако в комментариях к этому видео некоторые утверждают, что тайскому рабочему буквально сказали «давай спускайся» или «чего ты здесь, давай спускайся вперед». Не меньший резонанс вызвало видео, записанное беженкой из Украины, в котором она раскрывает сущность, как она говорит, израильской солидарности. Сейчас нам прислали уведомление о том, что будет скоро сирена с Ирана. И мы пошли в соседний дом, в бомбоубежище, где нас не впустили, они закрыли дверь. Bu da Ukrayna'dan olan kadındı. Bize telefonlarımıza məlumat geldi ki, hava həcət siqnal olacaq. Gedin en yakındaki binanın sığınacağına. Biz getdik oraya, dediler ki, bırakmayacağız. Закрыли парковку. Kapını bağladılar, biz oraya bırakmadılar. Стучали в дверь, они вышли, сказали, мы не обязаны вас пускать. Kapını döydü, yola çıktı, dediler ki, bizim vəzifəmiz değil sizi buraya bırakmaq. И сказали, у нас нету места. Вот такая вот солидарность израильская. מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים? מה את צריכה? מה את צריכה? תפתח דלת. İşte dostlar, bu budur. Əsl Siyonizmin, daha doğrusu Siyonizmin əsl sifəti budur. İsrailin əsl sifəti budur. Onun ölkəsində işləyən adamlar, bir baxın görün, sen Türkiye'de bile bir şey olsa, Azerbaycan'da bile bir şey olsa, senin ağlıva düşer ki, sen buna deyəsən, sen Çinli, sen buraya girmə, məndən bərabər. Göydən bomba dökülür. Bu da sığınacaqdır. O da yer var, yoxdur. Yerləşənə qədər insan dola bilər də ora. Adam deyir, yox, sana mən bıraka bilmərəm.